العاملين. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Allah subhanahu wa ta'ala bardığımızdan iman ihlaslarımızga güç kuvvet ver ya Rabbal alamin. Allah'ım bardığımızdan imanımızda Kur'an nuru menen nurla, Kur'an'dan keremeti ümmük keremeti menen bardığımızda keremetli şarapatı menen görüp bir jakşılıkta, jakşı manayda ötkürüşüzді Құдай Тааланың